But when we rest, let's rest fully then. Харин бид нар амрах юм бол өстө нам амрах. Whatever we do it well. Хийж байгаа бүхнийгээ хийсэн шиг хий. You know, when I have my day off, I have a day off. Би амрахаар амардаг шүү дээ. I told people, don't call me on my day off. Чи миний амралтын үеэр утастаад байгаад хэлдэг. Don't call me. Би утас. Pastor, are you there? Пастор байна уу гэл. Then I say, who are you? Хин бэ чи? Пастор би. Sister so and so. Тэр. Why do you call me? Яг утастаад байгаа юм. Pastor, I have headache. Толгой өвдөд байна. Fix it. Тэгээ над толгоогоос намдаа гачтэй гэж уцаад тавьчих нь шүү дээ. This is my day off. Миний амралтын өдөр миний. When I rest, I rest. Би амарч байна. When I work, I work. Ажиллаа би ажиллаж. Are you with me? Are you catching this? God wants people like that. Бурхан ийм хүмүүс хэрэгтэй. Whatever they do it with their whole heart. With all their energy. When we worship, we worship. When we pray, my goodness. Some churches will say, let us pray. Little voice here, little voice there. You don't know. You don't know if it's a dog, a cat, a monkey, or a person. You can hear something you don't know. What is that? God does not like that mentality. I say God does not like that mentality. What we do it, we do. What we do it. If you have a holiday, have a holiday. But if you're in church, you're in church. Amen. If you worship, give Him the best you have. Are you listening to me? If you read the Bible, read the Bible. Don't think about food or holiday. Read the Bible. Read it seriously. Say, God, talk to me. Because this is your book. You wrote it. Please talk to me. I want to know you better. I want to know how you think. I want to know how you feel. Let's be serious. God wants a task force. Sometimes some people say to me, Philip, oh, could I come with you and travel with you? They will survive 1.5 days. Then they will be tired. I do that most of the year. God gives me energy. God gives me strength. The most Christians, they carry nothing. A little wind, they are gone. God wants a task force. Amen. Come on. Say amen to that. Amen. Look at these people in the Bible. Ooh, I want to be a Gideon. Forget it. Oh, I want to be like Deborah. Deborah. You don't know about Deborah. She was a hard-working woman. She was a judge in the Bible. Amen. Amen. Hard-working people. Tough people. Excellent people. But we say, oh, praise the Lord. I will go to bed because I feel so tired. And Philip is talking for hours. And the Bible says God will give me in the sleep. No, God will give you nightmares. To wake you up from your sleep. It's not time to sleep. Time to be awake in the spirit. I sleep so well. When I sleep, I can tell you. I don't pray for you, I sleep. If I'm awake, then I can do something else. Are you listening? God wants to form a task force. He wants to mobilize the task force. I'm not talking about full-time ministry. Forget full-time ministry. Let me kill that thing once for all. Every believer is in full-time ministry. Period.
If you are a housewife, you have full-time ministry for the kingdom. Та гэрийн эзэгтэй бол та хаанчлалын төлөө бүтэн цагийн If you work in an office, you are in full-time ministry. Та албан тасалгаанд ажилладаг бол хаанчлалын төлөө бүтэн цагийн Whatever you're doing, хийж байгаа бүхэн чинь you must be a kingdom representative. хаанчлалыг төлөөлдөг байх ёстой. We have cultivated that full-time ministry. Бид нар ийм бүтэн цагийн үйлчлэлийг гаргаж ирэх It's ёстой. nonsense. It's nonsense. It's meaningless. Тэнд зогсоох ёстой. Утга учиргүй ажлуудыг зогсоох ёстой. It's nothing special. Ямар ч онцгой юм байхгүй. Some must do it. Some do something else. Тэгээд нэг хүн хийж байгаа зүйлийг өөр хүн хийж чадна шүү дээ. Are you catching this? Ойлгож байна уу? If I had to, I could work half-time. Some math teacher, something. Тийм би ингээд хоёр хүн ажиллаж байлаа. Тэгээд тэд нар маань ингээд өөр ажил хийе одоо математикийн багш цагч юм уу. Тэр хийж. If I was not traveling all the time, I could have another work. Хэрэг би ингэж их явдаггүй бол би өөр ажил хийж болох байсан. I would be happy to have another work. Би бас өөр ажил хийхэд зүгээр болж би баярлна. And see some normal people, not like Christians, some normal people. Христчэнгүүд биш зүгээр яг энгийн нормальны хүмүүстэй уулзах. Sometimes being with Christians all the time make you a little bit strange. Заримдаа нөгөө христчэнгүүдтэй баян хамт байгаад байхаар аюу сонирн болоод эхэлдэг шүү. Yeah, so sometimes say, God, give me a normal job because I'm... Бурхан минь та надад зүгээр нормальны ажил These people are so strange. би ингээд аюу хачин хүмүүстэй ажилласаар ингээд ажлын хор. God wants a task force. Amen. Men and women эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс with the right mentality, зөв сэтгэлгээтэй хүмүүс, with energy, энергитэй тэр хүмүүс ирж people walking with Him, түүнтэй алхдаг тэр хүмүүс, people connecting with Him, түүнтэй strong, холбогдсон хүчтэй холбоотой тэр хүмүүс, doing excellence, юмсыг маш сайхан хийдэг, developing their relationship with Him. түүнтэй харилцаагаа үргэлж хөгжүүлж байдаг тийм хүмүүс. Are you listening to me? Yeah, this is what God is looking for. Тэгэхээр Бурхан ийм зүйлийг ирэн хайж байна гэсэн үг. Amen. Amen. Okay. How much time do we have? Okay, let's take this one. This is a very good one. За энд нэг We are in Luke 14. сайхан зүйл байна. Лук 14 дээр байгаа шүү дээ бид. It's the parable of the Great Supper. Тий агуу зоогийн тухай. Лук 14. If you're new in this meeting, then please get the files from the previous meetings. Өнөөдөр та дөнгөж ирсэн бол урд хоёр өдрийн цугларалтыг Because I'm talking about this story, Luke 14. DVD авч байгаа сонсороо би Лук 14-өөс ярьж байгаа шүү. Because God spoke to me recently. Бурхан надад сүүлийн үед ярьсан. Begin to reveal what is this about. Яг энэ зоогийн талаар илчилж өгсөн. Now let's go to verse 21. 14-ийн 21-ийг харъя. There is a very good one here I have to talk about. За энэ бүр ярихгүй бол болохгүй сайхан юм байна. So the servant came and reported these things to his master. Then the master of the house, being angry, said to his servant, "Go out quickly into the streets and lanes of the city and bring in here the poor, the cripple, the lame, and the blind." And the servant said, "Master, it is done as you commanded, and still there is room." Then the master said to the servant, "Go out into the highways and hedges and compel them to come in, that my house may be filled. For I said to you that none of those men who were invited shall taste my supper." Боол нь буцаж ирээд үүнийг эзэндээ хэлв. Тэгтэл өрхийн тэргүүлэгч хилэгнэн боолдоод даруй гарч хотын чөлөө гудамжаар явж ядуу дахир дутуу сохор болон хазар доглон хүмүүсийг нааш авчир гэв. Боол нь эзэнтэй тушааснигтай нь ёсоор болгосон хэдий ч сул суудал байсаар л байна гэхэд эзэн боолдоо зам хашаа хаваар яв. Гэрээр минь дүүрэн хүн байлгахын тулд хүмүүсийг албатан авчир. Учир нь би чамд хэлье. Урагдсан байсан нөгөө хүмүүсээс нэг инч миний оройн зогноос амсахгүй гэлээ. I'm sure most of us were familiar with this. За энийг бид нар мэдэн тийм ээ, ихэнх маань мэднэ. Bring in the blind, сохор, the cripple, доглон the хазар, lame, хүлгүй, the poor, ядуу, and then finally whoever is out there in the streets. Хүмүүсийг авчираа дараад нь заа ерөөс хэнийг ч хамаагүй гэж. Bring them in. Авид, ерөөсөө авид. Because the ones I have invited have not shown up. Харин нөгөө урьсан хүмүүсээс нэг нь ч орж ирэхгүй. Now this is a tricky story. За энэ бол үнэхээр одоо тийм нэг тийм овжин түүх байна. Because if we don't understand it well, хэрэг энэ түүхийг бид нар одоо их санаатай түүх ойлгохгүй бол we might think бид нар бодохдоо that God wants anybody to come in. Бурхаас та хэнийг ч хамаагүй авцрахыг хүсэж байгаа юм байна гэж. It's like
whoever out there, тэнд байгаа бүх хүнийг гэж байгаа шүү дээ. bring them in. Хинчээс хамаагүй аваад тэр. Because now I made so much food. Тэр амар олон хоол бэлдсэн. I cannot eat it. So Би whoever өөрөө you find, идэлтэй энэ биш одоо хэнийг л олон аваад тэр шүү зүгээр. this is what I heard Би ингэж сонсч ирсэн юм. in preaching. Номлол сонсож байхдаа ингэж ойлгож ирсэн. In a way, it's okay. Тэгээ энэ яг зүгээр л дээ. Because God can receive anybody. Яагаад гэвэл бурхан нэрээ хэнийг ч хүлээж авдаг. God is such a good God. Яагаад гэвэл тэр сайн He бурхан. makes no difference Тэр түүнд ялгуур байхгүй. between rich and poor. Баян ядуугийн ялгуур байхгүй. Are you with me? Ойлгож байна уу? Educated or non-educated. He loves everybody. Боловсролгүй ч тэр хайртай бүгд. He gave his son for everybody. Бүр хүн бүхний төлөө тэр хүүгээ He wants to өгсөн. bless everybody. Тэр хүмүүсийг өрөөхийг хүсдэг But if we хүмүүрийг. are not careful with this story, Харин энэ түүхийг уншихтаа боломжтой байхгүй бол God does not care who comes. бурханд те зоогийн дээр нь хин ирэх нь нэг чухал биш болоо авчиж байгаа юм шиг санагдаж байгаа. Don't think like that. Ингэж үтгий бодоорой. Because God knows Учир нь бурхан мэдчихээн who He wants. хэнийг авчирхийг хүсээд That's why байгаа. this today, Тэгэхээр өнөөдөр I want to redefine this a little bit. яг энийг дахиад би ингэж шинчиж харуулахыг хүсэж байна. Now, don't think, I don't believe that God loves the blind, loves the poor, loves the cripple, loves the lame. За тэгээ бурхан хадгар доголсон сохор тийм хүмүүс хайртай гэдэгт би итгэдэггүй гэсэн үг биш шүү. God does. Бурхан хайртай. Amen. God cares. Санаа тавьдаг. God sees the misery in our lives. Бидний амьдралд байгаа тэр өрөвдмөр арчаагүй And байдлыг He хардаг. did everything possible Тэгээ тэр хийж болох бүхнийг to хийдэг. help us out of our misery. Биднийг Amen. тэр өрөвдөлтэй байдлаас маань гаргахыг нь тулд And хийх He бүхнийг wants to хийдэг. invite anybody to everything He has prepared for. Тэр бэлдсэн бүх Amen. зүйлэнд хэнийг ч хамаагүй урьж чадна. So, we agree upon that. За энэ одоо ойлгомжтой бид нар санаа We нийлчихтэй agree upon that. За ойлгосон тийм ээ. I am not touching that. За би энийг нь оролдохгүй ингээд I believe that. би итгэж байна тэр But I чадна. will add something to that, Харин энэн дээр чинь би нэг юм which I believe нэмчихдэг. is very important. За энэ миний нэмж хэлэх гээд байгаа зүйл маш одоо чухал гэдэгт итгэдэг. Because God knows people. Яагаад гэвэл бурхан хүмүүсийг мэддэг. If God wanted everybody, Хэрэв бурхан хүн бүрийг хүсдэм бол then He will not say, тэр ингэж хэлэхгүй байсан. I don't want the ones who refuse my invitation. Миний урилгаас татгалзсан хүмүүсийг би оруулахгүй гэж хэлэхгүй байсан. The last verse is a tough one. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн ишлэл бол үнэндээ God said, the ones I have invited, I don't want them. за. Миний нөгөө эхлээд урьсан ирээсэй гэж хүссэн хүмүүсээ харин би одоо орж ирээсэй гэж хүсэхгүй байна. I just don't want them. Би зүгээр хүсэхгүй байна тэднийг орж. Stay away. Хол байг надаас. But with the picture we have God, Харин бидний have a байсан ойлголт it does not fit in our mind. бидний оюун санаанд ингэж орж ирээгүй байна. How can God say that? Бурхан яаж ингэж хэлж чадах вэ? Because God loves everybody. Бурхан ч хүн болгонд хайртай шүү дээ. Тэр яаж ингэж хэлж Are you understanding what I'm тийм saying? ээ ойлгож байна те? How can God say, Бурхан яаж ингэж хэлж чадваа? These Ямар words. хатуу хэлж байна вэ? such a God we have, Бидний сая уншсан сүүлийн ишлэл. such a good friend? Маш сайн бурхан тийм ээ? How can He say, Яаж бурхан ийм хатуу үг хэлж чадна вэ? none of those men Нэгэн ч миний урьсан хүмүүсээс shall taste my supper? миний зоогноос амсахгүй. So God said to some people coming, He said to others, I don't want you. Бурхан хэсэг хүмүүсийг ураад тэгээд ирээгүй тэр хүмүүстэй би чамайг оруулахгүй гэж хэлж байна. Би чамайг хүсэхгүй. That's why nobody preaches about verses like that. Тэгээд яг иймэрхүү амар ишлэлээр бол хүн номлодог юм дөө ховор. Now there, God loves everybody. Бурхан хүн болгонд хайртай. God wants everybody to Бурхан join. хүн болгон хамт өөртөө байгаас Perfect or not perfect, төгсч байс төгсч байна. sick or healthy, Хүчтэй ирүүлч байна. rich or poor, Баян ч ядууч байна. whatever your life story, Таны амьдралын түүх ямар ч even your whole life has been misery, таны бүхэл амьдрал тэр God wants чигээр you. өрөвдмөр байсан ч бурхан таныг Can we say хүсэж amen to that? байна. Амен. God wants you. Таныг хүсэж байна. But when it comes to the assignments, Харин яг нөгөө бурхны яриад байгаа тэр ажил дээр тулаад ирэхээр He looks at the heart. бурхан зүрх сэтгэлүүд рүү харж эхэлж байна. Ойлгож байна уу? To save us, no condition. Биднийг аврахтаа тэр болцол тавиагүй. To love us, no condition. Хайрлахтаа болцол тавиагүй. To bless us,
No condition. Ерөөхтөө тэр болцол тавиагүй. That's what the Bible says. Тийм учраас Библи He хэлдэг. lets his son go up on righteous and unrighteous. Хүмүүсийн дээр, ёрын хүмүүсийн дээр Are you with me? мандуулдаг гэсэн маа.